Bokajan Police Station ang kang prek jam adimalong mobile kang huatum aphan rai kom sai khedum kedamtang penangana porpen kiri katar le pasai dengponsi kedamtang pai pai ni phai phor ni bhomtar ni bang throgatum aphan nep ingnang ponlong lo kedamtang penangana ni pen Bokajan PS along lam hoi ki pipon atengke kedamtang pai pai ni phai phor ni Bokajan PS case number 64/2022 under section 457/380 IPC based ateng pen International Mobile Equipment Identity THEC pen IMEI pen kiri tarlipon atengke Bokajan khat-khati lapen Dimapur kiri pangcheng ponlo bangso kiri tarlipon ateng pen kadokawe hum thom kebra isi kanghu Android phone Nikon DSLR camera hum lapen bang throgatuma phan nep ingnang pon Kinep kang nang pon check abang photum laki Nagaland State Dimapur PS sangkang Naga Cemetery ahawaralong kido Karlitang Raja Das asupo Bablu Das arta ningkan inkoiranar kep khat-khati borlengri amikar eneshe achumi asupo ito achumi mate biki arta ningkan homkep rahini Shahjani Shah asupo Chandan Kumar Shah arta ningkan inkoira troksi Sivsagar District Sivsagar Sadar PS sangkang kido Kalibari Dikau Pukuria Namghor amikar Karitang Lalit Konwar supo Maina Konwar arta ningkan inkoira troksi Imuluguri Police Station ke parlo Railway Station adung kido Simuluguri amikar Karitang Raju Ali supo Sukiful Ali mate Babu Ali arta ningkan inkoira trok Lapen Jorhat Mariani PS angkang kido Mariani Railway Colony amikar Prahalad Dam asupo Akshay Dam mate Virat arta ningkan inkoira troksi adumaphan nep ingnang ponlong Bangso kiri tarle basai kideng pon laki Karbi Anglong SP kapin khat pon ateng pen Bokajan SDPO John Das APS Kejapon along Bokajan OC Inspector Moblik Brahma SI Ravsajani Ahmed Santana Barua lapen Bokajan PS along Klembang Photum Cherap Chetodun Bangso along Dimapur Crime Branch again pen sitame bangso kiri tarle basai kideng along Cherap Chetodun Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live